dan wali anti poining kau kosenat taisak ucengata ulukayang wai pakon uya kubur toror karya isak waluwat ranwat ni alam silai isu paran kau no riya kitriya isak silu ranwat uya ran kalamawan uya kubur toror wat Thailand kagan katla motail ay men pagi Thailand katta oi men pagi Senator Ned and kakulian tayo low kay siyang lang.
Kaya kupurabuna na sa karatan ng sukset, kumakitin laway pa ang pagkawan kapakat. Yetkit, meragatin kilata. Kuyan pair, om sapul mar aramas, and pay sarawi and pokit. So we are gay one sukset, o kamelayang pintit, masyadagit pa. Sapaki, sapul mar, and sarawi, ngayon kamarayan, ngayon kaul. And pasana naman kit, ang atong aluya laman-laman naman siyang kapanraan with sapul mar. Kubur men paita akai tenar tiniran keten kalangan ketika sabul mar ngai sarawin pausana kaunta tu ya lama-lama kan tiniran keten kalangan o kasamo partio sakarata naman sabul mar wiliape onan pinin ko kusin isa po kita takkan mapagat ni dengan kabayani roh santo sang Jesus Christ. Amen. Kalangan Promi Senator Dewan Paranet Trail Kakaya Katlamo Trail o iban patrolan Chief Clerk and patrolan and roll call. Senator Adson Abram, Amen. Senator Kiko Obis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Amen. Senator Tucker T. Daniel, Amen. Senator Sonster A. Edgar, Amen. Senator Wilfred H. Edmond, Amen. Senator Stevie Gay Edwin, Amen. Senator Brian P. Esai, Senator Jack S. Harris, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stevenson A. Joseph, Senator Alfredson Latorre, Senator Sandelina Leca, Senator Michael Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Erilyn S. Mobic, Amen. Senator Shelton Chi Net, Yet amen. Senator Norbert A. Perez, Amen. Senator Mitaro I. Simna, Senator Jason A. Walcher, Amen. Mr. Speaker, Hey, Quorum, Mr. Speaker. kalangan Essential mag-try sa banman ka quorum. Muna trial ban Katlamo trial record and reflect may Ryan Comistre ang pateng trial excuse ang uya kupunan Ranwood Senator Excite, Senator Rapis o Senator Simina. Pwede kaya tayo sa banman ka quorum ay may ulian tayo tiyo uya sa banman tayo sa karatan kapeng lap ang kupunan anilap gay punipan kupuran kalap ako, wawalap ang kupuran ni Shoko, wawan ki sa bulmarlikan ko, nanalang ko, nang kaniyay ko. Wawan ki kay tikoros ng balian tiyak, momotso government, malal national government, local o state government. Wawan ki kabinaan Pohnpei, Honorable Oliver, wawan ki karyawan kabina, Honorable Ioannis, wawan ki siyong kopong lapalap, Honorable Joseph o yang amoy siyang kapungkan koros. Masaksit, waon kay Vice Speaker, Michael Floor Leader Abram, Honorable Senator Kan Koros, Bilman, waon kay o kasambal ki lang sa Amorokan, o Loiso, sa Riso, sa Masakan, o Labalab Kan Koros, mayang patang uya kupurun Ranwood, waon kay men Pohnpei Koros, non-calorie, Pohnpei, o pon takapaypay kan o non-wail out kan en sampa. Rakat o patang uliya pamail kan nan uya kupur choror. Kariyay sa Kwaliwood. Kailan ka kan Katlamo tayo ay bahan po na sa floor leader. Kalangan kang may Mr. Speaker, jungal segaran kapungo wow kum kupura buan kak paceng. Lapo pun makom mulian ketiar memot kesambaluan
wat jo itanungoi nan wewe saksit hijungal ngon kami mang Mr. Speaker wawong Vice Speaker on gumelel kan bakabai Honorable Senator kan ibil jungalan ko wawong rail kan me pacheng jalan kaleri Speaker kong kupre ipacheng Sekarang ran wawon kapeng o men pon pe koros melil rail kan me pacheng jalan men kapesekan Mang Mr. Speaker ni wow imen bajongan kamagit momot kasambal wo peki jalan kadrabo sa bulman kita channel and ran kayu cibena coror keri sekwalu Riyaman. Saan sila mga kamagut mamiya? Karos mautong kamaguto, masani ay uwang, masani so, motion po ita, miya masan na pensionan. Kamagiterting timasan pe. Saan sila, Thailand bilrutung ito masan po sa bulman kita. Karos mautong kamaguto, masani ay uwang, masani so, kamagut po ita, rok Thailand sa bulman kita, journal. Kamu floor leader. kalangan Speaker pilmen burang uyata kamaguto peki umot kasambal wo chen suspend order of business o ujail ketti pachoti apali nempe isu o nempe walu Riyaman. Saan sila mga kamaguto, wagi karyaman pamiyayar, dahil katkatyal po ng isu o walu, anson, katkilon do patungalong kamutan ko sunatkan, o pagpangkan, Senator Perez, Senator Walter, o Senator Kan Koros, mamawar, dahil katlamotail, Speaker ejungal sekarang wow siapa kang kupure imen asukset leo uyata kamaguto peki mot kasambaluat and suspend order of business ujal ketiang ban standing committee report Riyaman. pagpagtaro karyaman, amuna tayo ba katkatlamotail, ay man record and reflect me Senator Excite, yang patayang matayal uya kupurunran mo. Dahil katkatyar pan order of the day, o iban po na siya floor leader. kalangan speaker no wow imen pajuan sekarang moto peki challenge kak place standing committee report number limap kusilisa kapayo lain risek silu Riyaman. Pagpagtaro karyaman, o imen pagkita Senator Kak Malan Place, report number 5 kusidisak payo, laban niya riyasak silu, pan standing committee report. Mag-try placer, ay bahan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number 5 Silisak Payo Lain Risak Silu Mapit Legislature Resolution number FQ Walisak Payo Lain Risak Silu Sang Salmi Committee on Judiciary and Governmental Operations. Kailangan Chief Clerk, saan ma-report what sang committee ang chayan ko, karatay bahan po na sa Chairman and chayan ko, Senator Thun. Kailangan Mr. Speaker, itungalan ko wow ni tuon uya kamugat wat mon me koros patrang sa lumisa kartaan kay po ni wow lap na miya one can come Vice Floor one ke honorable member kan rail kan mayang patrang trangan chamber wat to masligi ni wow imen patrawan mulyanti Sapul mami committee in chain ko patrawan uyada kamugat yo momot wat rangka katoropo sapul man kita standing committee report limap kisilisak payo ebnyal riyesak silu agagari Riyaman. Kailangan Chairman and chayan ko, saan lang mga kamaguto, tayo katlanan masa na ban standing committee report, limapagil silisak tayo, laban niya riyesak silu, o sapul man kita. Koros mautong kamaguto, masa ni Ay, uwang masa ni So, kamagat po ita, rok tayo katkat nan masa na ba? Speaker, paan po na sa Chairman and chayan ko, Senator Thun. kailangan Mr. Speaker mon me koros imen patrawan ulyanti salmui committee yo dalal uya tungal sakar misik pan introducer Siliman Senator Joseph Senator Redcar o Senator Artui me uya introducer in ipsoon to kasambaliyo supplementary condolence resolution me to ka amen all kasambal in wainu all and tuon pay
Buya Senator Sangwainu o Nianso Water Piltola o Piluya Congressman o Nianso me Patron Katunuya Congressman LL Vice Speaker Imen Patrawan me Olga Sambal Menet Federico Primo Uya Son Papamen o Nianso me Prapuko apali ananin way ni uya pen resolution what men kaseleta ta yang pateng penai ne yo way yo tu kila spallan the community and all kasambal minutes imet me even patawan vote kalangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Edwin, Chairman and Chayan ko, may atamasan na report. Sapulman kita. Siyan siya mau na mayor kamagat tayo ng rutingti. Masular, masinabay, paano po na siya kamagat na mayor tayo ng rutingti, masinabay report. Koros mautung kamagat masaniyay. Uwa masaniso, kamagat po itarok tayo rutingti, masinabay report. Koros mautung tayo sa bulman kita report na limab kisilisak payo na banyari isak sidu, masaniyay. Uwang masaniso, kamagat po itaro, ranwat tayo Kamanalar standing committee report number 5 ki silisak payo na banyari isak sidu sang committee ang chayan ko. Chief, Salamat, Mr. Speaker. Pasular, ay baan po na sa floor leader Abram. Kalangan Speaker ikesabali jungal sikaran wow. Speaker imen patrol yata kamagito paki muat kasambal wajan suspend to drop business. Jal keti pacuti o pali nampe item nampe sakriyaw may special committee report. Riyaman. Chansal kamagat mayor sang floor leader o miya karyaman pen kamagat karatak tayo katkatir. Pan standing the special committee report. Yay nambe isak riyaw. Iban po na sa Chief Clerk. Committee Choro report number isagaw lain di isak silu mepit. Committee Choro ran batlabang kubran namar din sugeso nech sang salmi kamtian limen. Kalangan Chief Clerk, Sansal me report wood sang special committee in Limman. Karataypan po na sa special committee o chairman ng special committee, Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker, una iba niyang paranan sa model yung kaburang ranot dan batang sa bulungi sekretarian o matiyang One key Committee Speaker, Vice, Floor, o Honorable Members, Chorus, dan wasan wagi alam what yan sa order ipilmen parang one key railkan na tape yan sa matay radio o social media ranwat. Sa Speaker, men wagi atak kamakit dahil gak maasa ni special committee report ng Baysa Keo na pinaro isak silu sa pulman kita. Riyaman. Chansal ang mga kamagat mamiya dahil ang katyan ang maasa na pen. Special committee report ng Baysa Keo na pinaro isak silu o sa pulman kita. Koros mautong kamagato, maasa ni Yay. Uwang maasa ni So. Kamagat po itar, karatak tayo katkat ng maasa na pen. O ibaan pilihan po na sa special committee and Limman, Mayay, Senator Perez, Senator Joseph, at Senator Edgar, Senator Leca, o Senator Johnson, o Vice Speaker Mikel. Special committee, Mahal, katlang mo Mahal. Kailangan ko, Mr. Speaker, iban barawan pati sa pulong special committee o sabieta barawan yoralap report mesensyal ban ko pramoy ay barawan paki yang ay committee members and kak sawas wasagan may ban barawan lus pa wata tauli mon report what Mr. Speaker
kayo man baron Ulianti Special Committee Uya tungal kapeng delegation in Chokes o delegation in Wainet Wagi Arail Patrang Committee so was a Risi Committee what o Ban Kuburan and Butak Taniap o Port Lebanet Kalakanan Woliapago Wagi Sabulmal Sawas on the Togot Makarayang Mie Sanomao o Poitamo Mie Ibilman Tuang di Kabingong Committee Toro Mr. Speaker Wagi the Togot Main Ele one of a kind Wagi to the Dogan Committee and Legislature like in Barawan the Tongi Torowa Traveling the Tongi Telebon when got Kotoke some Maday Togong Railgun Mugtaiman Dakar o Korong Sablumu Committee Toro Wood Cabroi Tong Niwiaban Samurai as in Pon Baywood. Met my letter, Mr. Speaker. I'm in Badawan Bipurang Kabangong John Committee me Sawas Wong di Chagan Makarayang Arkak Patang Kalabriyaw o Apalitong kan Uramay Ranwood Robotwood Kalanganan Israel go may yang Sawas Absur Sansal and Ichon Sakratana Suksit. Mr. Speaker, Nierolap Sabulmu Special Committee Eliman Sansal nan Robotwood Parawan Taulanger nan ilak magkabuwayang kamatuot Inchun Limau Rigotroy Silu ni ilagwat otong kamatuot by motion and gak yawak sang information on katwat o on miscellaneous communication number Riyabugit Toy Saksilu, Lebanon, Roy Saksilu. Mr. Speaker, o Katkat, kami dawat Tungan Kapeng, Wagi Niat Patavan, Kuburan, Nan Putak Pikaniap, Kuburmawan Ir. Kalap Elaputiang Committee o Sabulmat Evanen Rano Bevil Shanamao Wegi Etat Kita Wow o Bill Imsang Villa Wow Kasambaling Togot my Mr. Speaker Committee Baron Itangak the Sokon Bon Iralaut Limawan Samaral Passion Kosanet me Baywat and Kolkol Oliroroki Tiak Kodotokan. Ubagi Sharp, Uyakshen, the person and some Matai Tiak and Baywat Sibaron Madankomo Pogata Men Kapesha Wat O Uyagi Pipsho Kisambaliu Yat Pilparon Sakar Kitaban Kuran Nan Butak Ikaniap o Port Lebanon. Sabulum Committee Ibaron Committee Koyakiu Wagi Committee Wat Kak Sakarataban Kubur o Bill Committee Wat Unsak Wagi in Sabulum Iti Idiata German Education and Gak Pajang Wagi School Gan me Santinan Pelian Sabagan o Bill Vice Chairman Health Wagi Imanwani o Irachaikan me Bill Itangak Ton Sao Eranimlan Kati and Nan Wairayawat Mr. Speaker and Sansan Nan Samu report the Committee Bill Barawan Sakar kita and Kuburan Kalabriyaw me
legislature baruan utrum kubur masansal ito. Pagin duan sa wiltong duan waikan more trust to the government may paytay pan secretarial order 2969 ninduan ewak taglar pagi government in Wayne Rook harail pagi engak kapur-pur lang wasa may sabakan padosang niya ewak pan secretarial order 29 na 39, 69, iba doon manugalar sa sansalan. Email neta, iragal masansal, irasilu masansal, dan special committee report what, bawiya kawait, o pangok tamasan, sang molan wow and way sokes o wainat. Irasilu bukat, irakasambal silu, o iba doon kamele, niya kawai to sang kalabriyawo evil kager main elenta kububrayaw me konengan kak ole ton piwat unsak pagi induan adal koros mangi kabur ton sabakan me tepen port and nananso mon some constitutional government irail kala ko me to o isoko o uyepen Tabulban luan wain anso kanay o sanamo. Kay tosang emomon me sa madal ko sinad marose maban miye consultation on local government kan. Amomon me irail kalabako o isoko solar yang pit te kosane tato kasambal ensab magday goros mangi me pateng tiyak kotututukan. Yaralap, Mr. Speaker, Chairman Baron Watak ira kasambal silubugar po ibaron kamenele me mail kadin sa walman giyan so on katorobo o elevan mie peitek pit ira silu kasambal kan me sa baronwando sang ban kuburan kalabroyawo ay baron paki tuon kamli toron kakso siya when kak kawewe nioralap pe ipsetik regan may parawan sa karagita nioralap ni wow o karagarag Mr. Speaker ibarawan peki katuwat engak sabol man kita tiwson to tagwat ninduan na inting dar ni sabol matay masan and phone pay o gadin sabol man kita Speaker. Karangan Senator Perez o ang kapesan report pagi chancel memia termasuk nebak mai kumpul bampu na sa Vice Speaker Michael Kalangan Speaker ay tungal sakar masigwaw and kak puli sabol mamuyang tungal me peita ituar nilang protonan wasan wilang namat petawan wan kan kamu main Speaker floor leader Honorable Senators Koros staff o ay tungal ranmaw and kaping payamaw ang tun punpe Koros ang palimasal el palikapi o Speaker mapil kak patong ay tungal ranmaw ang parang kapay ang tun win kiti Koros mayang paypayan men kapasakan maing Speaker ele inimlan report wat puloy taba man patawan watak poin kak sansal po palawanan report ay tungal Chairman Olapa at tama committee pagkatiyang ng kapi and report what patawan main Speaker yamangchi wagi o kupur resolap sapagan ko and malanwa wen sakas o wenat mel lapting yang pon committee toror liman mesakaratar pang kupur nintuan mesakarba patoyer nan report what committee ka payatara tungal kopko o tungalin kita kaping labalap wagi kupuran kasamu tatok and committee toror sakaratapan kupur and wasalabalap nan putak pikaniap o wasalabalap pot labanat committee toror tungalin kaping kapay wagi paitan kopko nintuan mesansal
sakaro kawit legislature menanmuin Christ word kecil ton ponpay and kin kapinwarkin ang sailok and yeyas and sobana pan mananrongamaw kecil limpak pana ang saukaros kam titoro nawa pagi o kawit mamut kasambalwat and legislature and taulale kaukuburiyang o kamanala utaban report wat ni unsak kami titoro pilpaki meni report wat apa nalal tasang legislature wat akasain patulang pan kuburan wasala balap nan putak ganiap nan markian win sakos wasala balap pot labanat nan markian winnat isunan kanin win sakos isunan kanin winnat o ang kabina and win ponpay chief magistrate and win sakos district administrator and winnat director and campaign staff o chairman and ponpay public land trust board of trustees main speaker nan may kiyawak nan may maray labalapot ele lalapak kopunglal o limpak pananton ponpay anane entotok so bana nan wasayo ablisal pingisong toto soto anano yaw o yay kapoy panwayo pepolo malele kamele lemo pulay bukat niyan so mese sakar pan kubur sebil tungalan kenar wagi sakarata niaban sabung sakak rialo riawar sonto sakak kiyaw kasang wagi wow o kapal valentiak metone ewe kolong sabul maray laral tungal sobaitikan o kaitian nan markikan rawya waliya pananilan ni makale tapuroy puloy re har mun sapoko song bukat koros ani yang kalabakan sakarata bukat di patu-patuan nintuan ay waya sinsong papan ponpigis ay pilpaliki o lamuki mukit koros mabitatatriyakan wawan ponpig kalangan ang kamu main speaker o honorable senators koros Kalangan Vice Speaker Hiran Kapatabat Masansala Sang Kami Magupurain po na siya Senator Harris. Kalangan Speaker. Kamupura ay sakartaan kay po ni waulapan patrang sabon mo daw mutungol makomtriyang kuyar. Nan malwat ay wawang kami, Vice Speaker, floor, Ria Honorable Senator Kokorusian. I patawan me kitalap member menyang kacalata de kacaleta kiran pebem mepita report kasambal tu watamet Thailand kak pat patawan mon way pagon ayatai iran pebem Mr. Speaker o colleagues pangok kabulbula kupur chancaler iran peitak peikachal konengan chancal nan wewe rusang ni garbo Mr. Speaker mo ina koneng muliante momot roket kaptelong pag Thailand rutangti hirakan mepta report pat-patro sabulman kita tungalan kita kupurmak ay sakaram tungalan kita report o amendment Senator Melel uliya bagan sang sugais may pamen uliya bagan sang net may riamen patayang relationship may miyanan pungan mo net o kolonya kapatayang riamen pil pamen angkak pena kelang wasakan maye yo konang kusunat kana napel poin kak apali kupur macam caler hari imen beliau kapura yang ai pak mo inay tarer
o motion and close debate. Ariaman. Speaker. Kailangan, Senator Harris, magupura po, Senator Joseph o Carl Kawatan nilibara mo motion na. Magupura po po na sa iraman. Speaker, Senator Kamal Joseph. Dimas, Kamu, Senator Joseph. Sansal, tama ko puro mo nan Kamal. Namo. Sangkak 20 at so ko. Namo. Kaya mo? Dahil pagkakomal Komal. na pagkakomal Hey, all with us, 101, 101,
risiwe Mai lo no perbo mia con noche sapue An sonare che hizo Y bin yan song kere nan bewen Que ito que ye Ilang kwela ben Ni jagayen Kita to que you Ben lao jek la ben Kwe ebe mwe risiwe Noche sapue Son mare que hizo Kimen yang song kere nan bewen Que ito que ye Ilang kwela ben Ni jagayen Kita to que you Ben now jek la ben Kwe ebe mwe risiwe When
Songon-songon mo bueno waramasakan Negin pare-pare to Joyailen no teke kaselen Wasan salada Wasan suku-suku wangi-wangi Yokolo wetebwe Joyailen no teke kaselen Wasan salada Wasan suku-suku wangi-wangi Yokolo wetebwe Songon-songon mo bueno waramasakan Negin pare-pare to Joyailen no teke kaselen Wasan salada Wasan suku-suku wangi-wangi Yokolo wetebwe Joyailen no teke kaselen Wasan salada Wasan suku-suku wangi-wangi Yokolo wetebwe Iyorangan tawarangan nan wajuan nilinggo Wasana takin juga say pana Wasaya talimbo Wano sisamba kita Bumawo kasele My love for you will never die Wano sisamba kita
Dahil sa paler o dahil kat-kat nan masa na ben special committee report ng beisa kayo laban niya reisak silu. Motion close. Madam, Pagpagtaro karyaman tayo ang rutung iti masa na ben report, masalar, tawait ang report ng beisa kayo laban niya reisak silu ay bang rutung iti masa na ben. Karos mautung kamaguto masa niyay, uwang masa nisyo, kamagit po itarok tayo rutung iti masa na ben report ng beisa kayo laban niya reisak silu. Koros mautung tayo sa bulman kita special committee report ng beisa kayo laban niya reisak silu masa niyay, uwang masa nisyo, kamagit po itar o tayo sa bulman kita tatungalan kita special committee report ng beisa kayo laban niya reisak silu ranut. Speaker, Kamu Chairman isa motion in katiyang ba miscellaneous. mo na iban po na sa kamagutuan and imen pagkita rin Vice Speaker and balway chain ng totoo. Met patrola po yung floor leader patrota sangar ang trail ng Mona ban po na sa motion na iman sa karata Senator Perez pagkama Treasurer ka kanilita katiyang ban resolution pagkatali na kwalita resolution yung ban resolution calendar may report up kama naman la. asan sa lamaw kamagut mamiyayar tayo nidak tiyang pan resolution calendar masansal na mayor wewa pa na miyan ang pungan chairman isa po vice speaker o tayo patpatoyer pan resolution calendar ng beisa limaw pamoy chief clerk. Legislature Resolution number FP Walisak Payola and Risak Silu Legislature Draft 1. A proposal for resolution expressing the 10th Bombay Legislature's profound sympathy and sincere condolence to the family and friends of the late Honorable Federico Primo for his untimely passing for adoption. Chairman Chayan po, Senator Edwin. Kailangan Speaker, ay tungal wow. Yun, doon ulian ti sa rumi kamtin, chayan ko, betuan uyata kamo katiyo, mumot wetan kak, kataropo resolution, pepkuli sakpayaw na milyal, Riyasak silu LT1 o sa kulmanti. Tansa lang mo kamagut masan Senator Edwin. Thailand katyanan masa na ben LR number FQLI sakpayo laban niya Riyasak silu LT1 o sa bulman kita. Koros mautung kamaguto masa niyay. Uwang masa ni show. Kamagut po itar. Trial kat nan masa na ben o ipampleo po na sa Senator Edwin. Kailangan Mr. Speaker, people men kaprayangan committee tungkol sa karmisik po yung kepantalan sa unta talk wow resolution what yung kasalatar ng report yung mawa and 10th Bombay Legislature at patrang panay na yung way o pato kila Komaltin tas palan the Honorable Federico Primo, yan sa water niya, we are senatorman o congressman, o niyan sa we are congressman, we are vice speaker in Congress. Imet may men batuan, ilian kita committee. Kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Edwin masalar masa na ben report the resolution ay ban po na sa kamagut tayo na tingti masa na paros mautung kamaguto masa ni ay uwang masa ni so kamagut po itarok tayo na tingti masa na ben resolution karos mautung tayo sa bulman kita resolution ng beb kuwalisak payo laban niya Riyasak silu LT1 kawata nilume palimaon
Insan salang way pakon may supplemental usus o kamamataan resolution number kuwali isak payo laban niya isak silu LT1 usus A isak tuwaw o soto mauwang resolution wat. Ranwat tayo kamanala resolution of kuwali isak payo laban niya isak silu LT1. Speaker, tawag tayo katiyong ban miscellaneous. Sansal kamagatiyo mayor talang katiyang paan miscellaneous. Tayo katkatiyang paan miscellaneous. Kami Vice Speaker. Ay tunggal iratoror and ranwat man speaker main ira riyakis may man patawan sa karke ira kayo man speaker epitata minimum wage mauya to talk man speaker ibatawan kami lalama nan komakitin totongkan mamia when Pohnpei state government supplement ki to lang aramasakan mo ya men Pohnpei akin to ke sangan aramasakai metotak ang government metotak ang non government organization kan the international office the palikan me patro Pohnpei oyo bu ni naramas ye pwede natataw ang private sector kan. Main essential supplementary minimum wage ang sawat para ni kala eusi sa klimaw may sirapan sabong. A government o tato ko sa naiteriyaw bato taon tututong kan. Oraya may watel mangi tuwan pilot land chochon kamor kan utama bangkak sawasara masakan ibil kami leleme irawat pil kakyang sawasa pulbulan aramas me tuwada sa bulan walolap sudah magakuliti magamakitlaan aramas poin rapan maur ari poyagi kamakitkan mauyuyaw patoto unan mamasan kan nan kau-kawewe kan akay rail metotokong private sector akin kasalita sunon tropalila kalian government makayro ya sangat tatoka surunon patok na ang kit ko mo ye makakangan tatoko sa wasakirtan private sectors kan nanwain Pohnpei main tama miya may man patawan kita na niratororwat essential merapan kuburan way aramas ko piliyang usata ang limaysak and kakwayo brotong state government ng wain Pohnpei kahit yan mo nuwa pampra lang aramas po ka pa pampatok ni usangan mo niya pampatulang private sector ka ariya moin kamatime pugok yan chok kusunet ibatawan mamiya kusunet makapitulong me patapatulang and prong tausabali supplementary minimum wage prong chok pwagi ito bil mararala kapaleta private sectors kan patok na yun kakuyaw makatayapan uya kasansanong irail tong totongkan me totok ng sector crunch me sansaler yawan me pang pulito bil sansal makatayapan at irail kan me pan apol pan local revenue irail office kan makatayal kapakata tamar katarapan maka kurang patok meut tokotok aramasakan mayang sawa-sawa kairtan private sector pwede ma private sector kan pan kelail o paita a government pil kelail Aray kabalban ni rawat adaban wayo kukulaw sula sa naramas mo kuno ang kakyang sa totok pwede pula naramas patakan ka kuyaw mo kak balance on kakapali ni wayo ang aramas korusen mo in Pohnpei ang nawasakan maratotok iman pagima sudah barawan man niya kamantima finance the chayan ko mo pukoki awi man niya gitoy rayo on kak sansal me iman pagi montian totok wot apa nim sakla agdalang kak tolali ropkat pumakatay ko sa sapal ayon sarwali kayong koros o sarwali kupurma koros and when Pohnpei nan main totok to main tatan totok me pelito waksang maikan me miayar mo man speaker uya kita menimpam ira karyaw man speaker miya ko san na tiyo mo totok Pohnpei ranwot me ibatuan kami leme konong
en patak sapal. Mede pitata armas me pertinan sanctuary kan. Maralalay tara perti gosang rail wararal pot tubso kosang irawad ibigis mata-matawa ma esonon kula. Esono gosang koson tinan waikan ma mingkasali al tirok na nimi utenan pot stosa kosang tubso taulu armas. Amet armas pukul lonta poto mesin ko sang small business to sang development bank. Armara sa bungala kusunetin court kan no kon armas kawela. Ayat wan kusunetin sampa. Kusunetin court koter armas kuya. Ayat wan kusunetin sampa. Ari tami batu-batuan Mr. Speaker, Mia me atum so pratsang tauli sampara isak rangut. Alir kalau kaba, atarpa maur kumuri. Pot, mesin, tum so light, kosang tauli sampara isak. Amara lonta apukat. Tulikuan. Rasulullah kapungala. Wewe kuwasa mana na monian kola pun bela palimetre ko. Cholakak function ma. Iman engkak sansal. Me kosonnet kayu kapalpal me kamelele kamaramas. Aramas me kamaramas ki waras tosa te timsauyo soda patsa. Akamela mam ap kolok-kolok. Atama aramas ko bantung ala. Sang negara ba Mr. Speaker, iman talen kak purong tau sapali kosonnet kama mata-mata walikilot sunon patulungo kamata kalapin sa pulmatay aramas mi mumbuka. Pay kami lalami mauyawi. Aramas toto may walian tamay kay ranwat ramatamatak. Por sa light ara telikon. Ikami lalami elelansaw me kego nontok. Kauno katkito mam autapan seta atan kirakan set. Tepukaman set men kamaur men ponpay. Yang itu angin tapoir mengitin apa buka yang kolong kamar Bombay. Sanctuary ka kakauta ut kalau kemen Bombay. Kamatak men Bombay. Sang negara ba Mr. Speaker, iman uyata kamakateo. Pagren Vice Chairman and Chayan go. Pag Chairman asokay. Kamtin Chayan go ang kaktoyang tolale makusunit wat konong. Uyamaman kasantin kapungkan maramasama na layer kolok-kolok. Atum sogan saya keberbunyan lelmet masuk kolok-kolok pokon te tabel seperti orang makut-makut. Iman lagi kamu ketiyo, Mang Speaker. Salamat Vice Speaker, isang salang mau kamagut mamia, pergi amia karyaman pen kamaguto, karus mautung kamaguto, masa ni uang masa ni so, kamagut paitar, o mia masa ni pe. Motion to close. Speaker, kagayang putuan. Dan masa ni pe, na kamu Senator Movic. Kalangan Speaker, imen yang patuan na kisme, tame Vice Speaker kasaleta, amawa ay tungkol sa karataan kay paniyawawan patong tama komtiyong kiyor ninlang, wawan kay komi Vice Speaker, Honorable Senator Kan Korusia o Korus patong ng Kalari Ranat. Iko sambal kita ame Vice Speaker kasaleta. Pues peitak yo ken peitang kiyang ay so ko ikin kata peitang ke smamitang NGO ka authority ren wiyata tatok me set sanctuary marine protected areas mo sangan mo man tatok tuwe mo kano wait to papain tron tatok na office ka. Pwede kami lele may isang tatok ka makare yung sotro ko santin tatok yung mamiya me patroto rin legislature pagkailan wewe kiyo ka manata. Pwede isang tatok ka makasanti isang NGO ka makamanata sanctuary o sanctuary po kaya bang mo mo. Pues sanctuary ka marmas wiya mamaurke. Iwasa me re kosan net kauti sang aramasan lalait lalit. Kareta palilaw din bil sound light in wain kitri bil patpatoy la lagyo bos
solar ritar aray wasa maraban laitia pueke ren kakan apalagi aray panainay. Anan sanctuary buka marine protected areas kan sodra kosan na tiyo mamuitong rail ren open tayo kiswasahin sa uyaw po ren kak so light kayan light lale te close tiyo kiswasa open tayo kiswasa wewe kiya close to closer imo mo ari I kamelele me moine anane patrok pan kosan net puka o patrok pan based on mamia basis in scientific study yung makareta wasapukan me uya marine protected area te sanctuary ime alo tak tailen kawong ko sonnet pweki tailen wewe ke me o yamo manapan mo to tok sang met kola o may wewe ke wasa taikan dan Pacific create same thing sa rapido open amian sa open ta mian sa close city Akatel bang gluglosi ala wasan light kan o koron yang takiti Bombay pon close. Atame so light ka ba mamorki o ka ba baligi ray paninay. Ari may men kapatayang po iyan ka concern. Ong ni tama ka tayo o tato ka manata ko sonnet ni NGO ka kan paratong ka tayo. O Israel ka wewe tong tayo mekot na naray ka tayo sa tokanaleti. Yan mangi tukin tatok mong yuyaw. Ang ibiban example ke mekot songan ko kautan Blue Prosperity sang FSM repil ko sa netin repil ban manage at coastal fisheries is mo may itong rail misongan mo ari may men kasalitan mo kan kalangan Speaker. Iban tor berontatong Senator Carl Nikaite na waya conservationista waya senator man. Vice Speaker, yield floor on Senator Carl. Kalangan may speaker. Pwede iban patro. Patang kupurakan. Nintuan na pagpagater tungon mayang KPS kana. Ingkak patang tapol mamusakaran kay po ni wow kaping mamiyayam nilang. Itu ngal wala pang kupurong mi. One ke Vice Speaker, one ke Floor Leader, Ria Honorable Senator kan karo so ipilmen one ke Israel kan mayang patang ketenan kalari. I kaping ke kawin mamiya sang Senator Michael o Senator Mofik. O LLL ranso ko sunat pugat makukotanan kitu ko wali sa Riau. Magmagut ko to lasin ugadaglanan kitu begitu isak tua magkasanay diar wasakay en katorola wen ka kuya wasanak en sansal me kokotan wasanak pukat nintuan ay patongan agus buksang wasatikan nan sampa nintuan wasanakan kokota wasanak nintuan ay kokota tonpe malon wow katiyang lol so masakan piliang patang elayang wasanakan koros memiya tonpe ewiya wasapat kay Israel semen kan nintuan Israel mangi tonpe makaway tatawa sa bukat office patang o lukayang NGO kan memiya semen in scientist Israel ren kak check mayay melel wasapukat uya wasanak sangkawaw. Dari masansal, i-report in NGO pukat mo utod o paytide nintuan kasanti semenin ton pekan. Elayang legislator kawat ako sa natpukat. Katorola nan warangan pon pay and uya watershed forest reserve. Katorola wasakay nan paliaset and uya wasanak. Dari yang kami lele me uya pen apel pen nak ranwat lele ranso and beliau pecek kaitan me wasa ko sap sansal me wasa bukat pun uya pen apel pe nintuan kawai din Senator Mofik ibili yang utum may nalele ranso dalan kag open na kay wasa pilo sa kay wasa ora pa kiyang sangon uya pen
totongkan koros makonen. Ante itu makosenat bukat kaitan NPO me kawin tata. Pues itu kakuyaw. Nan tiyan totoo ko dan may buko ketua ko wali sa kriyaw pato telal ketua sa tuaw. Irail ko mapapali kitail mentor pon pe. Iuya pen patantar met. Ari kamerele makosenat kat kosenat mau kay. Apa lele ransong petek sabalan buyaw yan. Pumaka kamawala sang medan bil kamawala sang met. Ay tungal kalangan may vice speaker buat yang semua magom patuan ay. Speaker, Kalangan Senator Carl, Vice Speaker. Kalangan speaker mo na ipampatay bil patuan kami limamia makawata nilamay man patuan nuwa tor paron tatang Senator Perez. Ang atay rama katay mamasani mepitata tupso kana patsang. Vice Speaker, your floor of Senator Perez. Kalangan, Mr. Speaker, kalangan Vice, ira kasampal yung chancel, pet tipso, pet sangaramas me, pedalongo, light nan Sanjuari. Saik parawan ko sa nato, mamelalapot ko pong nag-year, o tipso ko pagat Ministerial Office, even parawan pagi, doon na assigner kamadian track o amelel ruwasin ko sanay ito na tupso ang ilak tupso ang government na mao amaso ang kubong imeragan parawan cruel and unusual punishment ang tabal service na parawan imen pagkata kasambal gira o pagkama Committee ka pitrek kaiskan closer up tipso barbaro ren office aran jaga ta o kabrela makosin to stro sa mabang yelak siyan tipso government kalangan Mr. Speaker Kalangan Masular, Kariyaman. Masular, Masanaban, Irawo, Aiban, Rutunguti Masanaban, Irawo. Dahil Rutunguti Masanaban, Ira Kasampal, Masansala Sang Vice Speaker, o banasay na committee and chayan ko, nito nilagan motion, o Vice Chairman and chayan ko, Senator Daniel, come take note of that. Hey. O enkak sansal me ira kasampal yu metro enkak kan report to ancho karwaru. Sansal nan kamaguto me rentek kosonet kan karos o ksin kosonet kan me bil kokouta kan department kan o NGO kan. Masyo non ukla o report ko to mamotwot pagkailan ka kan trek o yayang uyat langan masular imepanu yawi o committee and nantriyang report nan September session masular miyati ratoro kamu Senator Carl Kalangan may speaker ikasapali sa karanwaw o ibin man uyay sa karmisik puweki ay langar miyayar ay kabarabara ke mepepol miya nan malwat porque puitan tatak toto tatak kasampal me kat momot kasampal wat apali nanti tatak imen jab kita ira choror ensansal nintuan ay aletier mai puyan kak pata tatak kasampal yu me pesam kadiang lala tatak yu me dahil kadiyang nanusus ni sulay payo. KP7 iran kamuatan ko kitaglakay nan pawasan ko sa natin nabasam. Me puinin KP7 yung kukutar po rin kak KP7. Irawalu me kamanamantasang kupawasan sa bal kapabagan nabasam. And sansal me nan puinin tatakwat nintuan kukuta sang Eupen nagkasumpal nanbungan President Panuelo, Governor Reed Oliver, o
Speaker Yamaguchi Pacheng, kaway tatar puinin tatak yung may panapali kapese tatawad tonpe. Met chapu tatawad ye isonan kanin net. Mabilwiya chairman in tatawad ong apesam. Mabilwiya vice chairman, the co-chairman o apali delegation in tonpe ye nasu the Mr. Mason Albright. Kirkan me Pacheng ye Honorable Fernando Martin, the Sawane, Honorable Tendilui, the Nanawan Chakailap, Honorable Salmon Simon, the Sibun Moimao Kiti, o Honorable Herman Semes, the Namatown Dead Kiti, o ngayon may patyang nintuan eupenan puinin tatawad. Pwede yan sa mga speaker, inkak pata puinin tatawad. O chapiyata kapengkan may kamera leban miya sang med patola. Melel kapengwad tokotong pan kupuran legislature kaisak o kapinanwain ponte. Pwede eupenan tatak kasampal magmaikat yang lalo kamanatawan muni yu. Puan kak sose kapese penira kasampal pukat tonpe o maslikin ponpe. Esansal me kupuramail kupurma esansal. Elayang delegation in tonpe kalep melelang Israel men tonpe kan mukokosan nan wina Amerika. Irawat nintuan adlela nanway na Amerika, Israel men pumpikan sepadang reinan and kapungki. Legislature kaisak kasampal ki men pumpikan. Renyang kosaneti bukitagla maban poita, bukitagla kasampal maban sair aray tungal sarikan nintuan. Kamamutan bukitaglaw song-song Israel sari na pesamkan ang kolokol Israel citizenship na Amerika mara native tinanway na Amerika. Kung kupura speaker o kupurakan koros may kupura buhin bilkak kabese Israel men pumpikan mabilsawa sa buhin ng tatawad niyanso masalala nanway na Amerika. Kaya yun wasa masalaliya yay nanway taxes. Wasa silu sepatoya Corsikana first clean Texas o mga paligid Israel men pumpe kasampal kay mawiya sombe na Amerika kay Israel retirer kay Israel padpatudan na sombe kay Israel solawya abesam citizen puwagi ren ka kelta na Israel pukon sombe. Eri mga nakapriyaman matete me suwasikit yay Rex Latore o Yon Mikel tamatawan me patiang ra yay eti musyasik labalan sa was uyayang kit puwagi chang nan pungan wasabukat motomodlawa bay murin mo selel Florida o may kupura puwagi sabon madahil totoo kaya kan patunan wewa ay kapara-para ko marabil patawan kecailan suot. O insan-insan me Florida me sawas ye Wilson Wally o Jackson Kiat. All Riemen wood labalan sawas rabil uyayang committee into at lella rapa liban men ponpe me toto sang me opuki. Me sepatyan nan wen Florida. Pato sang mo sa tulul tala wasayu mabil kasampalang tonte Fort Oglethorpe, Georgia. Wasawat rekapese yang kit me i chepin wasam me Israel kan me pato ki yela Amerika nursing home i chepin wasam me men pompe patola yam o nintuan kaway kan me manakap mga pali Israel ye Truman Abram ebil men yan kapese me Israel kan me patpato mo Rebel kapkabang kije toto kasampal na former Senator Magdalena Walter Wia. I kisene toto nintuan na Wia chairman in health
Kato ka pa na sabi sintatawang ka na layang puinwat. Israel lelawasa uya tatawat o rawi uyaki tatawat palilaw din Israel po nangin sa bariyesa. Irawat I pata olman nanintuan na pagi. Aray tungal kapeng and dead ang former Senator Walter. Murin mo sa Batola, Asheville, North Carolina. O me apaligid mo pila man all kasampal na we are former speaker and legislature. So come the Honorable Nelson Philip. Patiangi yay Penter Etse o Lilian Primo. Tukon penen wasat rebil po nangin me buki. O ele ninduan kawit penen me rebil patikiyangkid me egay Israel warela resola yang Swiss. O rebil soto kasik maraman yang Swiss. Marabatawan yang kit, may Israel kan may saraban sus, panutan wewatong aray penini tonpay, penyang sus. Rakasampal ki sawas pen Israel o aray penini kan en tonpay kinwuya penini. Nintuan pagkataran tetian kapay kan, magiging katakotong aray. Murin mo sa Pato, Greenfield, South Carolina. O wasawo, yay answer Anton o Chasey Abram abalikot. Murin mo sa Woodland Cincinnati, Ohio, o Miss Lani Warren o Perny Martin Jr. na sa wasikit. Speaker, lo kom ko broma tayo mo kamal ma. Kaya sila lelu watan totolan ng uyo ko po.